Yes, Hakikazi Company wanaendelea kuwaletea vitu vizuri, vitu vya bei poa. Kama unavyoona, mnaletewa nyumba mpya hiyo ya kisasa. Ina vyumba vitatu, chumba kimoja master, ina sebule, ina jiko, ina dining, ina public toilet, ina kila kitu na ina fence. Kama unavyoona hii nyumba ni mpya, milioni 35, bei ya kutupa kabisa. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile shule ya msingi, sekondari, umeme, maji, hospitali, yani vipo hapo hapo kwenye nyumba. Unatoka dakika 3, huduma zote zinapatikana. Kutoka stendi na kwenye nyumba hii unatumia dakika 3 tu. Unatembea dakika 3 tu. Watu wote mnakaribishwa. Ofisi zetu zinapatikana Chanika Zingiziwa hospitali. Zingiziwa hospitali ndo tunapatikana. Karibuni sana.